Warung ira bukan bos. Atutinya ulah nanya kai. Oh nya bos. Kayak beres bongkar kudu dicuci atau bokna. Emang kunaon gitu bos? Ble, kan ya. Pan orang kuari kerbongkar lauk kemarin kuari dibongkar teh. Otomatis kudu dicuci. Oh, makan kudu dicuci. Nyuci naon? Tuh cuci ku dia tembok pabrik. Supaya naon bos? Supaya gawean media. Nges lah liring ngomongnya. Tong rali tuh beresan tebongkar. Oke siap bos. Waduh, order deh ya ke Bali ya. Buat susu. Bos, nges beres bos. Lu bener boy, atuh ayo kudu OTW ke nurung ke Bali dia. Beres bos, sekarang dibongkar. Bangsat dia nyeneng emosi baik. Capeknya bos lu lompatan. Dia nyeneng emosi yang baik. Hampura bos, mau sekali-kali deh. Bos, beres tuh bos bongkar. Hayu orang gerak berangkat ke bos. Hayu berangkat. Alhamdulillah beres sekali bubuk kopian ya. Sable kadi dia. Ayo non bos. Beli kopi dong, tapi ulah diseduh. Oke siap bos. Kebelamat dia mah ble. Bos, si kopi na bos. Perulukeun ble, karena bokna ble. Mending diinum bos daripada diperulukeun. Oh, apaan malah diseduh dia mah? Emang dikumakeun bos? Maksudnya yang beli kopi dia, jeung diperulukeun tah karena bok tah urut lauk bisa hanyir. Terus ini kumaha bos? Pakai si banget meh pinter.